isaa cia bilingi wa mauvo. Nisialilika mwendoni wa saa umwe na nyusu wakatatu wa matuku 18 mwaini wa kenda mwaka wa 2024 nina ukethia wa tindata nita wa Caroline mweni wa muteti na nikalivo ndene wa bilingi wa mauvo nithi wanditethia nisiana Kesha Rondinda ulokunengelelia mauvo kwanzia ya meko mauvo tundutukumbani ndi kwanzia ya ukuvi nitao ala tukumbanisye ni pamwe na Muyumbe wa tauni ya Masako Caleb Mule kukulia sina alimu methukisia manyewa. Alimu na adho kumima imanisyo siya yulu kuatiani ya mayenda silikali iya siya mawendi mo. Muvia wao itikwasya kana kufikia oyu akenya milioni 1.5 ni maminite kuyandikithia na SHA. Na mwi waka ukenge kwithiwa itangine ya kwikia mavuti sokoni wa Tala Matungulu kaunti ya Masako. Bilingi wa mauvo. Musaisa mwendo no twende omana mauvo maitu kana ilungu cia kunisi ukufikia kwanziela ya ilita na ethi wati u indi nena nyana itu nambani ya ilita tukenda imuitano kana mutandao wa Facebook ututavye wingalikoni ivanikenda tuthinikie thina tausu mauvo kwanzia ya uliku. Alimu na thukumima kimanisio kinene cha seku kila kiwodini ya kwa vonza kilioni mbunge cha Kitwiruro ni matwaisia miachanyo ya muguo kimanisio nikiuko sukumi ya silikali yani siema witi kilano ala mekiani yesai mwakani wa 2025 siama siele ila ni kusu na uasu sia athukumiasu ni siaweta kana athukumi ni maende na kunyama kumana na kulea kuongelwa misala vamwe na kutilwa mbesa sio na kulea kwikiwa mivyani ya ilite na nicho kitumicho cha kosa itambe yu wala madhana kulea kusiokethia uthukumini wo kimanisio nikiu mobaka mabata mo madanikiwe ni silikali. Onesmus Chalo no kutuele. Uyu ni wa maundu maili ya kimanisio cha seku athukumi na alimu makwatianite kwa pamoja kutwa esemia tano ya muo mwaithi ulukoni ma kimanisio kiu mayenda mavata mo mathinikiwe mavata asu ni pamwana kuongelo kwa misalo tondo metikilanile vala mawetikilwa mo mataisa kuyaniswa itambia hii athukumi amesikumia serikali yanisema mawetikilwa mo ala mekiani kuma mwaka wa 2021 ya 2025 ala malalamika kwithia matayani wa na kutilwa misala na kana kwigwa mevyani ingeta uiti kindu kila maweta kana kiyaisa kuyaniwa. They have come because they are ready to fight for their rights. As members of university staff, we cannot take it anymore when we see our interests, the main interest, being threatened. We are concerned that as university staff, even across the country, we are being discriminated against by the government of the day. KK government. Athukumi yako isilasia masieli sia athukuma university skiwa kila cha kusu na uwasu ni maweta kana mayesa kuyetikila serikali yose mwanya wa kwenda maivo kuisila school fees wa amanyua wala maweta kana kiu mayi kwa tambau. National government ni ya twaye ndimbesa ila inenga university na wewe ya university tiende kati collect fees andu maivo na fees onundu mwinsi kana fees we collect wa ukethia ni wianite kuiba athukumi la ma university se kwina athukumi mbe wa maana 3 na tina siana mbe wa 8 mbesa isu timbeanu kumbanwa siko ne maundu alangi mauto asiana field work iko ne maundu alangi makweke infrastructure na siyiba athukumi kwa ukilati utapia national government kana ni lazima yete mbesa mbeanu in our universities ni kana wezethi ata produce quality degrees. Athukumi meiweta kana mpaka mavata mo mathinikiwe no kana masiokithia wiyani na vateu mayesa kusiokethia na jo kimazo cha Masako kwa kaunti ya Masako maandamano anemethiwa pala athukumi kimanisio kwena mavata mo mathinikiwe vate kulela inena ndikima muvo mwandiki wa chama cha KUSU Masako Silvanus Mukaini waweta kana serikali taikite thau nthini wa vata. And therefore I want to say this, that as university workers we are going to strike until we strike a deal. We are going to continue striking until the government listens, and we are not going to stop. Here in Machakos University, we are going to ensure that there is no working which is going to happen, both from the administrative and technical staff, and also the academic staff. Not physical teaching, not even the blended one which is online.
So we are going to ensure there is total shutdown, total, disruption of the activities happening here. Nacho kimanza cha JKUAT kineso tiwitina nthini wa miatanio isu wala maweta ni miaka 10 kuma serikali yu yesa kusisya misale ya thoko bima universities wala maweta kana ki no mubaka kithini kiwe and demand that the government must honor. The government must also increase the salary. You also remember, sometimes I think last year but one, all other public service servants were given a pay hike to caution them against the inflation and the increased taxation, which was between 7 to 10%. That has never happened in the public universities. These salaries were negotiated in 2017. So you can imagine now it's almost 10 years since the last review of these salaries. And therefore, our members have been adversely affected by erosion of purchasing power and inflation. So today, we are here and we'll be here for long because we're not going to go back. We're not going to resume any duties until those demands are met. Otablingo Movomo Tongo TV, Netonesmas Chalo. Twisonga na mbe muvea wa uiti ni waweta kuvikia oyu ni ene milioni 1.5 eli alame yandikithite na wala ni omwe wa uiti wa social health insurance na ula silikali vaniye kwambisa kuhudhu kumithia ituku yumwe ya mwaiwe 10 ndini wake kalonandi kimama uvo muvea wa uiti ni waweta wina wikwacho munene nukuandikithia mamilioni ma ene mbe wa mithena 10 na eliti alite kuthela vala waweta nukuthukuma kwa vakuvina athukumi ma uiti nduani kuikithia ni mavikia ene aingi muvangoni u Benjamin Mwaka ena mauvo. Serikali ni aweta ni umbaniti kwa mbisi wala nyumo wa kuangamia uiti wa SHI itukuni mwaya mwayu ukita wa 10 wana kutuika utalo muneno wa enendi kufikia uyu yandikithite na wala nyu valano enendi milioni 1.5 ili andikithie. Average is about over 60,000 Kenyans are registering daily. Anybody who goes to hospital, treated, discharged, inpatient or outpatient, effective 1st of October, will be treated under the Social Health Authority benefits. Ndino akikalo na andikimama uvo muvya uiti vamwe na nzama magavana. Onde ni makulia vedhuwe na nziasi mwana kuikithia andu onde bakuvi milioni 44. Alamate andikithia kufikia oyu ni malika ndini wa SHIF. We need to be deliberate out there and say we are going to have the ministry having a drive to register SHIF. I have to go to the village and tell them today I'm giving you relief food. When they come for relief food, I say register first. I also have to do many other things that maybe can bring people together. And in the process, I get them registered. That costs money. You can't go just call them. Our people are very difficult, my friend. Go out there and say I have a meeting tomorrow to register SHA. No one will come. But tell them I have a meeting where I'm giving some goodies from government. They will be there, all of them. Athukumi mawiti nduani yani CHPs ni kitu kimwe kinene ndino wa kwaili wala nyomwa wa witi. Atio magavana meenda silikali nene. Yeko uzale silovia siya kaunti no kana kuikithia mathina alama na ikina nduni cha NHIF. The community health promoter, again, my second point is a very critical person in this process because they will assist through the registration, which is very critical, and especially at the bottom of the pyramid, at mashinani level. And again, our collaboration with stakeholders, the governors, among others, is really vital and critical for the success of this. As long as money is going to drugs, pay KEMSA for this county and the exchequer is released, you will be the first charge. If you have an arrangement like that, there will always be drugs in the facility. The doctors and the nurses will always be paid. But as long as we are relying on a system which delays exchequer for 3 months, our medical needs for Kenyans cannot wait for 3 months to be met. Na oyubati alito umethena ya 12 no kano ala nyo wambie vena itu ya cheva yende kunina muvango uende kuno ivinda kauta mbatu kanune sia koti kinukila kiutele mya kuungamia uthukumi wa muvango uno. We have since filed
our appeal. We have submitted our appeal and filed the Court of Appeal. That ruling will be issued or given on the 20th of September. If the ruling will be that our request be granted, then that means we have time to continue implementing this act and these laws and until the case is heard and determined. If our request will not be granted on the 20th, then that means we'll go back to the 120 days where Parliament had been given time to reenact these laws. Vilingwa mauvo kumova musino ilovi nyenito Benjamin na Mwakam. Serikali ya kaunti ya Makueni ni yetikila kuikala nthi na utongoi wa wodi ya Ngumo nzika iyo ni cia kumina ngucanio ila ciende ukusiwa cia mulati wa kiwi wa Chandulu ula wi wodi-ini isu. Maisungi MCA wa wodi isu ya Ngumo ula eno thiliku na wakosoa mama atongoi ala meulicha uteti mulati-ini o Minister wa kiwi kaunti-ini isu John Kieti na ula wa maundu serikali ni cia mutiuko Japheth Mang'oka ni mavani ya kikalo cha wake aliwachumwa chukite kunenania na enenthi na kumina ngucanio ii. Kennedy Mulinge ni watombanisia mauvo. Nambe wa maminista ala mevikita kuungamana ya Gavana Mutula Kilonzo Junior ulane we ele kuvingwa mulati o ne waendea kuonanya wona ndo minister wa muvitha kana mawithu loko Nicholas Nzioka na ofisa munene muviano usu Geoffrey Muthoka masukumi ya kiwo cha mulati wa Chandulu kina ikiwisio ningi cia wodi ya Ngumo kavinani kalatiki ya ni kwa enenthi makisio kicha Chandulu wala watula mutema matongu kuma wodi ne ya Ngumo la masakuto kuthukuma serikali ni wa Mutula Kilonzo Junior kwa kila wa tatamethi tamailikiela melati ya wodi ina kumilicha siasa nthini. Kivu 80 cubic is sufficient kwamba kutethia wodi izo si chao si na si kumi na ikanda kukwaya kula kungi no ndo na yukathi witha raido medala na kuya Kivu is sufficient na ngale tena tonya na matoni na ninye na mwiye na pekana ndini nake na mwiya Kivu ndo na ngwa block na block yoke na mwiya Tose Chandulu nondo ngaleno netwina kuna kaka wawa pa yangamba etunenze chao etunenze Kivu kende na pajina no waziri baba wota no ngotabe kiucha baya ngamba kila choketa kipeketa nikumana na kivala ma minister ile mama kuone matongo ino ula Kivu John Kieti malasimika kulikela katika uvovya mwaki o Kieti ivania wakili wa chuma choketa witha muthna ula utongo wa wodi ya Ngumo na mavyele konetwe kwikala nthi kuthinikia thina o Mheshimiwa nitwigwete tusiaku na twekala vandu a discuss na twasia ati muthenya wa keli itha ivatoneka mheshimiwa tukatokomana naku getho na wasiri wa lands getho na CEO wa lands getho na CEO wakwa na getho na wasiri ya declaration no kuna wasimu nikaenda community na yeye kitabwe. We have instructions from His Excellency on Tuesday, so that we discuss about the Floka project. Mulati wa kiwo cha Chandulu umaseki kinini kila kwa uyu kitayani enenthi mandu kumisia kisio ki bala kumana na kiene enenthi ma kisio ki mali anila muvango wa kukina kisio cha ndovu ni kila kiwodi ne ndilivotela andikiwe ni minister wa mawithu loko Nicholas Nzioka na ofisa wake munene Geoffrey Muthoka maandiki kendo kiuvathoko na wendi wa enenthi bala mawetie kiwo kino kina ikwesio ningi kendo kila chokilete vyo vya enenthi ama itata kwa makwethu kiwa in only one back projects ne katweka na yodi no at the tail end ye katweka na yodi wayo then we'll lose totally a kind of Ngumo as a county will lose 10 million onatika pato kasi ai peke wohu pambo minondo rukweka uneni wa maminista awetiala kwitha uyu uneni kuvikia wake ili ukita kuona kana homba nosi ukatwa iwa Mutongo TV kuma kwa kawawa Ngumo Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.
Mwi waka ukenge kamia itanana ni withiwe tangine ya kwikia mavuti sokoni watala kuya matungulu kaundini ya Masaku kiokone cha kuamukia umundi kiko kingi taki kina kitikite chumwani kithelu valamo kulio maingi maende kumila kati wa enende ngusesi ya medho ilisi vikite vai yenda vekwe musako muvyu wa kusima alame dhito na metio ino ukunikili wa kiko ki chake nyamono twaiwe boni mutisi na mauvo. Watu na makule maingi maenende ya ni kwithwa siko ithisiende na kuongeleka sokoni watala kiko cha muthemba toki na umilito chumwa kithelu na kiko kingiota kiki kusiwa muthenyani wa umunthe masane makioko na kioko ni kicho umunthe tuilio bandu tuthio mwanga nitwona mundu anduka alike bibani atwana umaloka sembete ayasieve mundu kwiye bibani ithi tuona hata mundu muima ila ithi twaitwa asisia twethianikana na kana kuketia letie omia yo ilito kasiawe kwa uti tona ukulia etu maito kana maito ala mesokoni witu munene wa tala tukulia yene beba ya muthemba mwao yeju milile tala nundu wa kwembethwa yo na wiki tindelu etina watu amina embethwa na kana kangi kana na otaka pa sokoni witu munene wa tala kwa une kwembethwa kana keke ona ni kana pio pe matakitali ala tala maende na ukuna upusi usu nenoka nini nakoma na yumwana kwa wambita ambia mam ndoke one mwana ndoke one kana na makulia echao kana ezani we na muganiva nyela na mugati one thia mwana bu nisio begindu nene ne thia kana lakini kana tikana kanene ala musi amwe ko sia mwigetie twana mwinenge andu ala matena tu serious nona nyene na wo mwingi nena nito Agnes na inona kana ku ni kana kanene na kesi aitwa nikibetikima nondo mwetu ndatonotila kana nzo omea ala membwe maende esi siko sia muthembosu mundu ona beta akasiana ndakatwanda katia sibitali kana katia bandu be wingi kana kakakita kuoswa kutekuka kutia kana bibani kana kuwa that is kwa wiki ko choti kisi kivu munene wa kivalo cha tala France Mulinge kithia kiko ki awetana no kwise kwa vya mweme na metwethi na maende no mendeze sokoni watala ewetakana no nginya moso matame makimia ethwa ni mekwatikana na kwena na ro akasise to na takekirite kumwa ita mondo make procurate na abortion na nitwokobo nela toka nino ka nethe enenthi na sisia nethe anewo nikana ka around mie monza to nanu uno kana ke bigesi wa miaka ya kusiawa ina last week tunethe na similar incident along Tala Kenyui Road anenge kana ne kendo kende batala anenge akama itona mundu mukanda tona kumia bua weka ni asia penda kitali ila sio ma assist kumia mabu no chunguzi zinitende na kweka nikenda timande na wasumaende na kuwasia na sito vaingi athana kana ukunukilinu kwambia na kuthiuka isione kivathukanyo na mawikalo maenenthi isione sia tala otauwa imathuthia enenthi kwisua na mituate na kumanthanzi ingi matonya usuvia siana nini vate kusuwa kana kusicha itheka na tiambi ya investigations tumanyakana kuketha kekau ya zeno anena na enenthi na nimambia nimeone assist kumantha mwene kana kuno tikwate nikenda kila chaile kikwe ende tiende ya na umantha ndakitali usu kwa kuzu kuna weothukite woto ya ciana mundu bata witu nikana mundu mugakuwe welo cia kana na ketha ndena batako ni ace kwinzia mbingi cia usuve ya ciana serikali ina nzia mbingi cia usuve ya ciana tena children's homes ona kwi andu mate ciana metha mathendo ciana so bandu bakuwa ni nakania kala mena bebosu maekane nauo kana ni kangai kaenda kuyo lwanthi ni ngai nayo witha esi mubango akana kau na maisha makana kau ni nakania bebosu maekane nauo anenge tutetheanise nundu kini chailetha necho cha mwiso telika kila pando na mabulotini ne onginya temane kana ku ni kau na kala kangi ni onginya temane twana tutuke kwa nao atongwanise na munini wake akolania andu ma nyumba 10 na ma nyumba 10 then nundu talathia andu ma nyumba 10 na ima saini iwe wiani usiwa uthukuma nundu imaile malike sokoni mamande makuliaka makulanie aka ula winda ekia kitendo cha muthembo nikenda atwa numulwa mbe nikenda atumililia andu alange tina wo mwingi muno tielenda tiyeka tuyona sindu cia muthembo soko itwete ne bete otala
thina nguma mbingi muno ya biashara tuyukana ngi wa soko na ndu meuma kula maikete meleliki yaka yuko kwatia mabuko ono ndo manda wea na yuko ndambusiana Kaundi ni Masakutala nyeni Toboni Mutisia. Musesa mwendo atuelekanya na maovu asuma Keboni Mutisia tuasothumo munini nitucokethetie na mauvombe yange. Undu basongetwe na basingiletwe no wikwatileile nesa nundu wa emakwilulumilia paya tumondone na maliko ndwe makwiwa mundu ukukaya oyutwi kila mundu enondu wobe ngone kwa ibinda liasa na kaa mwanya wa uweta ni kwamba twanenda kame kila mundu ewa kithwichusie maundu mauweta ange makaemosiwa manena meoka kana mundu akaua mbu ukanengwa microphone oyu uweta undu mwau ni isaa yaku ya kwatuka va woni wa kila mundu ni wianene nundu undu woneka we munini kwa mundu umwe wianene na kiima kwa mundu ungi na ungi woneka we muneneki ni undu muvuthu mbewoseki kwa mundu ungi ni isaa yaku ya kunena uteovingiswa ni mundu uvinguke undu ukwenda uteukia yulwa maundu alama tukonetie taine nthi na hasa maundu mokamba mbai vyumbania vaanthini wa express ya Mutongoi ila ikwitwa People's Corner. Winake Erastus Kithuku wa Nzomo ndini wa mutandao wa X kila wakatatu kwa mbe ya saile sia wiyo Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na Inengo nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha Inengo wa katano wa umunthi ukakeia kabwau Uuni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaiche kana kuatuthi na kwa uwa mwiyo oti kindu kilaisi uyisa kumila uvingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombende munondo wanake mzee by the end enda ngewaisi ya sola saingi nooka akethia badala ya kusoma na watoto ni nkusola lakini ningu hao kindu geni sikuma tondu nende nyeta mundu nende tauri wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo Kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala o vamwe na kukwalanilia mesa na nene Mwalimu wa Max hapa ni wapi Lanu kiye Mutongoi no ndongotani ganga kwa raha zangu kamwili kaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kuona va nekalanze mwalimu endene iwe namweka ngwamvio musola embosa embwa Inengo sio theitu ava Kinengo ni kiete ae mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salshabeti Wambua kilungu necha Inengo kila wakatano kwa mbe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanesie kumilia na kutambua Inengo kivathukanio niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba tene ujaila isi kuona usimungalu andu mavanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi ni maundu mevala tutonya kwika twakwata kiu cha kuimando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimina mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu ava withane ku-establish kana ciambo kwata lakini ona ciakwata yu ukaokethia ni ciatwamiiva sana kuma kwina vina muno bumango ni ciondu ndizio ri fiber ri ndizio ila uya ri mbalicio na ri moyo muno yembe yake ritawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple
niwiza maingi no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda rya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nde bandu wa muhimu ninyo ni kwata at least lump sum ukethia kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimu ndukiane kimu without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukwamua nundu uu ni wasia wa muimi wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ina cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Nikalivo ingi nthini wa vilingi wa mauvo. Mumbunge wa Kiliombunge cha Masako Town Caleb Mule Mutiso ni wakulia sina alimu methiwe na unyanya wava kuvina amanyigwa ni kana methukiise mathina alame umekumbila maende na masomo mo. Unowe ovoni wakulia amanyigwa maumanwe na mutuo wako vivya nyumba cia ukoma na kunena na cia maunyungu nisio mokwitene vandu vakuosa itambe ya kuvivya. Anene vindani ya unenga ni utethio kwa amanyigwa masukulu wa Katoloni Secondary alame yoyo inavuthiwe ni mwaki chumwani kivituku vala nyumba ya kukoma ya imwana inavia ya The View. Daniel Mongele na mauvo. Umundi tinotanu nundu nitakwata donation ya mattresses maana ile na 5 na blankets maana ile na 5 kuma kwa PS wito wa immigration na citizen services. Mumbungo wa Kiliombunge cha Masako Caleb Mule Mutiso ndanena ivindani la watu isisi ya kunenga ni moto kwa maniwa alama na kitikiwe ni mbanga ya mwaki maskulu wa Katoloni na mati kwa matena vandu va ukoma ni waeleshekana yu asiai na alimu ni mailete o maandhanzia sia unena na maniwa nikena maikeso sa matambio taya maukwata sia miaki ati ikulia endi siana sito sio sie petane na tabia ndoku na metua medhoku na sietha sitona kwetha sina confident kana mundu sitona umutabia thina wo nikenda wisethia thina usu ni washughulikiwa siana sito itanesa kosa sheria mokone mo kwambia kubebya dormitory na kwananga mali ya asiai na serikali kwa unitukulia siana simande o mundu umwe either ni watchman, cook, secretary, mwalimu ulama to no confine in him or her nikenda makamutabya thina wo ulamena wo tikese either na mukasa toyo in future nundu nitonete mikasa mingi nitonie chango libaya ndebebya siana 67 68 na yuti yenda mukasa tosu ngweza otokea ingi wevindani unonya ukanyo kwa maniwa mevunde sionene ni ase mathina mo vandu vakuosa matambio ya makuete wasio akuwatie miaki ila juyende na kusio isioni sikivugoni vanthi ya Kenya kwa naende na itu asiai evinda nevendoku siana sito sia lokuwa wa onesa ikanenu onesa evinda ya vendokie tene tila ya tene ila te waite kwatela inete kakunwa lakini yu siana isienda unenu ombola na sio ukasiethukesia na ndumutabia unduenda na kundumwethukesia nikenda together mwithe mukama up with that timatabia osindu zionde ila tuenda niwe wona siana yetha si agitated na yambe ya kuete madhara taya kwa unaitwa asiai na ito player wa party siana itithukesia vinda ya vendukie nikenda wese nitakwatiania ni uneni ulo wakwatamba unie MCA wa Muvuti kima kimwe Joseph Mulinge ulanake waendea na uthingila na vena vata wakwithiwa na unana wasiana alimu na asiai nituona muno maskulu na muno kisio cha Muvuti kima kimwe twina kesi the other day ya Muvuti boys aya yuni Katoloni na twasisie kindu ni kindu kitekwelekeka lakini ningukulia muno asiai alimu na siana pala dito bigete ni pinda ya kwithukianisia
you to the to engage ciana ate mathina ni chau ni get to avoid bado ebinda ciana kwithithika kala itsembete musini bibize ndometry na ikatunenga serikali kukwata ngarama nene kutungia kisomo. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuva kauntini ya Masako. Sanga nambe maofisa ma polisi kuya mwingi ni maende kutoa esio kunikili kuthuima kiko kimwe valando matesiwe mavivise numba imwe ya mwalimu na kumutia atena vandu va kukoma. Sylvester Mwendwa mwene nyumbo isu na ula ni mwalimu sub county ya Kitui East ne waisekana ana umala na kuthiwiani wake mbe wa kukuniwa simu na kutagwa kana numba yake ni ya vivwa itina wakuvika kwake kwa mituki ni withiye numba isu ivyevyo vamwe na sindu ila si nthini ono wovo ni wenda Mwendwa ni watatakana ula wenda ise kiko ki eokisioni kiu ona kutuika maofisa ma polisi ni mamanithiwe Lina Musangie na maovo. Onena na kamemeka Sylvester Musyoka ni mwene nyumba yivi visivolo kueta kavindani kalona iwe aningalikosia Kitui East tona kwatie simu kana nyumba yake neve visio taundu kuelesia nina kwatie ripoti niwe yani kana nyumba yakwa ave andu manakilile wiyo na manoka na manabe bilia president lichani na nyumba yonze nabya na kila naumia we yani noka nabika na chicha ne yani go na ne yani kijinji ni manjumuika mabotia mwakio bala unai Onetina wakona livoti kiseseni cha volisi cha dhidha ni waweta vaimwisi lilio na mwana wasiwaita ambia kimea uvalingio kuweta mwamba na musi wake tameo la simika uko maidhekani kumana na uya mwingi. Voti tunandikizia kwa police station baadhidha na bado suspect tula tu kuona tawe tuiwa no kuoneka na tuiwa netembea na ivanga na bado na ukututisha maisha tuinaweza kuweka tuigwa tunewite no tonya no nazia no kweza kuka itu iza tonya kuka tendi itu ikola za serikali ni kana me matonyolo ndo matonya kweka ethia ni matutania na muicozu na nondo itu ikoma kithekani pamwe na familia yako wethi serikali ni eotelela na wethi ni atutethecia no thinozu wethi ni twacioka wa muzikitu na tuendea na maisha mitu ma kawaida. Yingine wa mai andu mangoyo la umavikia na umotethesya na muno ivinda yitu endete mbuani vala kueta tautena vandu matwa andu make. Kila zina nyomba cionthe zina vye mbali ndengu mbembe ona muvea ona ivo na sindu bingi ona sindu cia komea. Ili tu ivo yokoma nundu wa baiba andu tukoma ona liu tu izangiwa kutsangiwa. Kila ndo nyokulia alame na ngoyo lau ni ethia vya undu makwana matutethia meko kututethia na serikali tukume kuulia pia ithino tunapewe ni nyomba na twina bandu ba ukoma na ni tugete muzimu wa mbua na family yakwa ndithe bala ndonya kumetwa kwa mundu wanze wangoyo la ulo kwa atonya kututethia nitukukulia utethi wake kana tukabikia na kukwata nyumba na tukakwatwa bandu tutonyo kwekalo maisha ma kawaida. Munini wa Kivu kisioni kini makulia nenze mavikie kuthukuma memo amba na movisa ma polisi no kenda kunengane maovo wale matonya kutethesya movisa akumekia esililo makiko kimbini. Katika andumanye ula witwa Musyoka Mwendwa no na bibiswe nyomba na navikie pou inabibiswe na nadhibitisha kweli ni ibibiswe kuanzia ya kiunyama na ningukulia andu maitu mututethesie na ripoti yoyote ile tonya kutusaidia kumanya usuwiki kitendo kiu kya unyama withie nitwa mupetanga ndwani na andu maitu withie nimendea kwikala na mugo. Kuripoti ya Vlingo wa maovo kumathitha muingia katika kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Tuisonga na mbendongo inza kuwe ayumbe vamwe na amemba mambunge cia kaundi kuma kaundini ya Kitui na nyanya emo kuma kaundini Mutui ya Tana River nimegwa nanga mile cionthe ila si nthini wa Kitui ikuthuwe kwambia oyu nthini wa umbano wa vamwe ulabongamiwa ni mwandiki mutini kawosesei wa nthini Dr. Raymond Omolo. Silikali ni akulia ateti mekuneote no kana kunenga silikali kuungamia seso ye na kuyiminukilia na mitukile tonekana ingine megwa na masukulu vamwe na isese cia ukunia kula ila siandikithitwe ngalikoni ya Tana River na siailite kwithi wa Kitui itungwe kwa kaundi isu.
kutoka Kitui County, nimechaguliwa kutoka katika ward ya Nuu yenye pia iko katika Naweza endelea. Namba 2 twaziangamia sialite ni kuma kila vandu Kitui County twiyo pe andu mavuiwe na ni mashifta vayaka muluyuni uyitune na mesivitali iyo kiuma kiu kinathilile ve mundu no iwe vaya wangie mwanzele ngaliko ya mwingi no thima ndongo ive andu ana manoga iwe na mashifta ko netwetikilana kana ngamia ni cialite kuma nundu nicio cikwete mathina no na pia cia ashimo twambe ku step back twambe sioketina kidogo serikali yoselele nikenda yumia ngamia na oyitu nena ngamia ukasi ngaliko yo ukasi sio ndeni ni ciaumiswe na ciathe yaba ya ngamba kamuluyuni sio suite bo kone tukulia PS na ndo make ma make sure kana ngamia izo ni ciuma area yesu ala si 90 na kila kingi ni askali ala me mandongwe ni naweta kola kwe PS na mwe nundu wa askali azu la maitwe mokie na metha me kumaneza lakini omekalanga makwambia ku ukona mambia kuthukuma mewa kwimbanga etoke yime kwenda kuthi me makwaze ngale nenzoku twazi askali tuwe melwa muno kwa utwe asia mamina meithaza tu makabetango ange makauka na nasia maundu azu nimo twanena nise muno nitwetikilana kana mubaka thiku kumanzwa ni andu ala masili ala mesene nondu anu masavei anu ma IBC mathimo mona ni mubaka na River na wa Kitui ubikite ba ni kana to ithu anu ma Kitui tumanya ikwitu ni banana Tana River ni bana na wethe ni tu thukumana kana ni tu kuna biashara wethe ni na kila mubaka na bika Tana River ningo nenge anu Tana River ndaya na momoka kwitu na moto nenge ndaya. In that meeting, Mheshimiwa Rachel Kaki of Kitui South had list of hundreds of Kitui South residents who have been killed, women who have been raped, people who have been abducted, people who have been maimed, and this cannot continue. So we are saying that we want our people to be protected. Let the boundaries of Kitui County be respected. That is already, we have gazetted boundaries and they need to be respected. Na mimi ningependa kuita rais wetu. Nimwambie ya kwamba jina yake isitumiwe na mbunge yeyote ambaye anadanganya ya kwamba siku ile alikuwa Tana River alisema shule ya Kalalani na Inyali ifunguliwe. Rais wetu hakusema hivyo. Na ninafurahia ya kwamba PS amesema hakuna mtu anaenda kubadilisha boundaries na amesema wanasiasa wajiweke kando ndio security agencies waweze kufanya hiyo kazi. Na tuwazi ta county government ya Kitui ile game reserve ya South Kitui game reserve ile kulasa idisi ya Kitui South na MCA wa Mothe bano ni bigete ku na ile ngea mwingine North game reserve isuta county government tukazi fence na lando mekunzi. Tuisonga na mbe maofisa ma polisi muthanani wa iyo nimekiye mbini esililwa eli maungei na ala manoneke musivini wa CCTV matwaisi ungei wa ngingo muthenya keteme sub county ya Utange. Esililwa ala ni Mohamed Ibrahim wa miaka 22 na Abdulaziz Ali wa miaka 19 nimekiwe mbini mena kivanga kimwe tuvyo tutatu simu ile na mivuko ile. Police commander wa sub county ya Mombasa Maxwell Agoro ni wasakana esililwa amethito maitwa yesio mama hii kuma mwaka ni wangilile na miongole na ile vala matwa yesia mathama na kuthindingi. Angelina Moseno kutuelezea. Nini wa komanda wa polisi va kaunti ya Mombasa Maxwell Agoro niwelesikana maambesi operation ya kusimana na ing'endile hii itina kukwata livoti kuma kwi ene kisioni cha za Maria ngalikosia majengo ya mundu ume umwana ula wavithikiwe ni ing'endile hii na ila siyoveta na miyo mbai na kumuya simu na kumuumesia.
on the 14th day of September 2024 at around 08:30 along the Maria area. We received a report that an individual who was walking in the street was attacked by 3 men who were riding on a motorcycle, and they robbed him of his phone and other belongings. Immediately before they conducted the robbery, they inflicted an injury on his forehead and the left hand. Kwetekana operation ina ile inatoiswa ni maofisa ma intelligence memwamba na alama OCSA ni mavikie kumekia mbini vala makwati ongalikosea utange sub county ya Kisauni vala kuelesekana methi tomaito ICC kosia ungende na kuthami sioni inge. A manhunt was launched, and today, acting on a credible intelligence information, we managed to catch up with them at Utange area within Kisauni. This is a group which operates in Mombasa, but then they ran away in the neighborhood. The police managed to arrest them and escorted them to Makupa police station, where they are being processed and further police action to follow. Ingendili isi weto kwithwa si kati wa miaka 11 na miongo 28 na nimethitwa mainya masi NND na kutoa ICC kosia kiungendili kuma mwaka wa ngilili miongo 22. Umri wao ni kati ya miaka 17 mpaka 28, na muda ile ambao wamekuwa wakitekeleza hii uhalifu ni kuanzia hapo mwaka wa 22 hadi wakati huu. Huwa wanakuja wanafanya uhalifu, lakini wanakimbia wanaenda kwa kaunti zingine. Agoro ni wawetekana Eliame ikati wa ngendili ila siithitwe siisa kwa na kumandhoni maofisa ma polisi valayu wameukanyo mvikui ala makukwatikana aiwetekana ni makuvikie kuoso wa matambia metu makimia. The two are amongst those ones who are being wanted within Mombasa, and the police are catching up with them. It's only that we are sounding a warning to those who have got such kind of intention that the NPS will not relent until we catch up with them. Eliama kwatio na miyo mbaita Ivanga tuvyo na simu itatu ngilivotea vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Musa isa mwendo watu ilekanya na mauvo wasu tuosodhu mwongi nitusoketheche na mauvombe yangi ndukathi basa. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na Inengo. Nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha Inengo wa katano wa umunthi. Ukakeia kabwau. Uni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaiche kana kuatuthi na kwauwa mwiyo ti kindu kilaisi uyisa kumila upingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombendi munondo nake mzee by the end enda ngewaisi ya sola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sukuma tondu nende nyeta mundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo Kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala o vamwe na kukwalanilia mesa na nene. Mwalimu Max, hapa ni wapi? Lanu kiye motongoi. No, ndongotani ganga. Kwa raha zangu. Kamwele kaka nini vitu? Niko kena akili ino ya sindisio mbetu kuona va. Neka lanzi mwalimu endene iwe na bweka ngwambio musoni. Embosa emboa. Inengo sio mbetu ava. Kinengo ni kiete mundu nguma na kukwambatia kimikalile. Komana na Salshabeti Wambua kilungu necha Inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanesie kumilia na kutambua Inengo kivathukanio. Niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mundu losa kuwa yembe timwini. Mundu wawiyane ona wa munenga yembe yeva manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndwichenga. Maundu mesi te kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda.
kindu taki kenda passion. Kenda passion. Alafu sainge talanta. Nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kwamba kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku Niwaambia tu mangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyo swinya kondete na gona uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni mema tumeta katakata Plensi kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umite na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Ni kalivu ingi Musaisa Mwendwa mesani ya mauvo mwene kivila wa ikundi ya maendeleo ya wanawake Rahab Muiyu ni wakadhi ya Musumbi William Ruto nundu wa kuolota aka ndini wa miana minene ya utongo iwivo wa Attorney General kavindani kala unawasa kuanza mema minister silikali ni yake Rahab weta ni undu wako manenga kavinyako na silikali ya umundi inenga mwaitumiana utongo inekelelo ni takuvikia 2/3 gender rule oingi ni wamenda enenthi kuweka ulicha uteti ndini wa maendeleo ma enenthi na mono makundine Ben Musau ena mauvo aine na naandiki mama uvoiti na waomba no mauvundi seme mwanya na ula we maitete vamwe amwaito na ula watu aiwe isioni sia kithimani Rahab ni wa mukathi ya Musumbi Ruto ni kuondoa kuolota amwaito nthino wa mianya minene ya utongo ii kabindani kala unasa kuanza mayama minister serikalini yake. We have the first woman attorney general in the republic. I was in Kibwezi tukisherekea mama Air Force. Tuko na women who are who have been come back. You know, we have defense. Our young daughter there, they are very capable. We have Alice, who is a managerial person in Lance. We have a lady in here, I think is Deborah. We have others who have come back, but we are also saying some of us have been around for enough time. It is history, my dear, has been around here about 17 years to have witnessed the celebration of the first woman attorney general. And His Excellency, thank you for bringing us women back. Oingi Rahab weta ni undu wako manenga kavinya kuona serikali au mundi ikonia mwaito nthino wa mianya ya utongo ii aiweta kita kiutethesya kuvikia kielelo cha mweo wa 2/3 gender rule. I am not sure, sir, we have hit the 2/3, and therefore you could also consider as we wait for minister in the Ministry of Gender. Oingi ni wamenda enenthi kuweka ulicha uteti nthini wa makundi matema kiserikali ala kielelo cha mwoni kukilia mwenenthi isioni sia nduani. Here to say we support the government in office, and therefore today and from when government came into office, sisi ni kama jeshi tunahama tu tuna support His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto na kampuni yake, Deputy President and the team.
but we are also asking tupunguze siasa. Jamani, tunaomba wamama, kwa niaba hiyo wamama wote na wamama wa Kenya, tupunguze siasa. Let's just make a change in our villages. Kama kila mtu akijaribu kwake kidogo abadilishe kitu, it is going to make a big change in the country. I have not said we are only doing politics. I've only said tupunguze kidogo. Rais nilimsikia akisema Kenya is full government. 2027 iko mbali. I want to echo that word. 2027 iko mbali. Tufanye kazi. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Mosau. Muvea wa Malelu kaundini ya Masako ni wakulwa wiki wala niyo wako sisi Malelu alama nangi kuisioni siya kangundo ya kate na kumatungi ya mbe wa mbua kusioka. Uone kuma kwi mutavania wa kanisa wa ABC Kilalani Pastor Peter Mumo ulawa kwa tena na mama mwika kutungi ya lelu mwe wiki sioni ki no kana kwa ili ndambuka. Mumo aweta kanave Malelu maingime na madhina na yini yue vinda isio ya kumatema no kana maikethwe unyamasyo kwi enendi ivindani ya mbua. This is community, ni community to mobilize ye. Na unduambe neta wa Pastor Mumo wa kanisa ni YBC Matetani ulawe katika Kilalani sa pastorate lelu to mobilize ya nutoke to seobie kando kwa tuna jadile cha bishop witu wa ABC lelo otomeka na atande dia mato mota ando mume ya bale nondo lelo ni mwana ngikuma pa ko yuga kimani na ende twa mobilize ando no tutinde bokuma kwacha na ito sitwene na ko seupya nongi kanando ni meda matona kukwada kundu kwa kwisila onesa na ti ukulio kwa musiye witu kabano ndo ito mwendete okay asisi onondo kuilie ase obesiano kula mana kwisila nikenda withie kwina o kusafiri kuseo mota ando maikuwa ando kumwa kuya ko kabasite nyundu mota yambatila bane mabetio nikalelo kamwe kebisi kena soko wita wa maseno ailo kwa mpaka kimani na kwina resources yona sia account ko uno usio kakatema ogethia nikabita ko ni cha appeal kwa community alangi meona ondo tuendezie twetana ingi moke kana withie twatethia nesia ino our church and the community mobilization process na neto utungi ndo la twetete ne mekwigwa atuende na kuthukuma wio twailie andu ba serikali mona mbeza sia maundwa na kalelo kane sika ya musia ende kindly tia ukulia mwana asa tikwendete ndo fuka tutemelelu kuse beauty solution na ende kayeki wa mara muno tukete bina ya mbua tikesa kwa kondu twesela muno ni wao tukukethia yetu ba abichwela mine basi anything can happen. So mheshimiwa tunaomba ukuje ututengenezee hiyo barabara. Onabea makanisa. Bayo loke ya ndo maili kata kwesi athi kwa marambe kanisa sie na access nzeo. Mikana ende wese ethi anga ini wako tethia ondo ni usuto thokome nondo. Uyo na kila cha ile ite chako thokoma. Thank you. Nekana toke tetethia ni nondo ni tete tume au lele ugonde. Makati ya kula maanda ibalwa no ina day. President William Ruto easiakana kwithi wana kusogwa kwa uthukumi mwailu wa muvea wa maofisa ma polisi kana NPS kwi enendi nicho kindu cha vata kilonengete mwana wambe ni wasakana serikali ya Kenya ni yende kwikia mawali uku sektani ya usesei na alama kuendekani enendi aine na kavindani kaloko vingua mawala nyoma mutalatala mwe wa polisi vamwena ula wa NYS kuya lo wakabete ilovi Ruto ni wakulia vethiwe na ngwatanio katikati wa ene ya ndasio nde tanzia imwe ya kuvikia muvango huu. They may all hold the documents facing upward. If we can just confirm that it is facing upward as we take a photo. Security anywhere in the world is a sensitive issue. It's not an easy matter to be able to put together all the competing issues and interests of the country and maintain security. And therefore, this whole of government coordinated approach is the solution and the pathway that will help us realize and balance all the competing interests that we need to balance to ensure that
the reforms that we implement are reforms that are people-centered, anchored on our Constitution, and they are reforms that reflect the national interest in its collectivity. To provide for seamless, expeditious, and effective progress in the task at hand, I make the following directives. First, the institutional arrangements necessary for the implementation of reforms shall be facilitated by respective ministries, departments, and agencies. Any changes and any challenges encountered during the implementation phase shall be addressed and resolved without delay through the established mechanism, and the gazettement of this particular implementation committee will provide the necessary nexus between all the agencies to make sure that issues that stand out are resolved. Any challenges encountered in any manner shall be forwarded to this committee. Further, I direct that development of policies and legislative reforms must be inclusive and must be participatory. The provision for public participation in our Constitution is no longer a sterile provision. It is a live provision that demands that the public be involved in how they want to see the services, whether it's police service or Twili kama tongo imathauni nzama ya mbunge ya mathauni ya wetani kumweta mwandiki mutini kama undu ni masithio mwandu Umi Bashir no kana kunengana welesio mutheu yulu wa undu ilovia muviani munini wake inatumikie nthini wa kwa ile utalii na sithio cia nthi mathauni ala manavitie ma Olympics ku ya France. Nzama ni yukilise mokulio maingi kukonia budget mbingi ya Olympics na ile natumikie na undu ilovia hii inatumiwe no kana kwete uniko kwi mwene nthi na monoki kwa ile utalii na sithio. Surely, Chair, it's high time as committees we do our work thoroughly. And this one issue, we are not going to let it go until Kenyans are told how 200 million was spent in Paris. Yet, Chair, other agencies and government also put in money to the Paris Olympics. Actually, Chair, we need to call the finance minister here, Honorable Badi, and tell us how much Kenya spent on the total Olympics affairs. What were we exhibiting in the Paris? Were we selling anything inside there? What did Kenya get in return? You know, when you invest money, you expect returns on it. That's what we're calling value. What are Kenyans benefiting? As far as also the financials, the implementers are also solely accountable for the funds that we present to them. And they can also be able to give further enhanced details on implementation of this project to this committee. And also, I appreciate the liberty and the authority of this committee to oversight on the funds that we also fund ourselves, and the implementers who fund purely government. So, Kenya being above and older, we should do better in branding so that as we prevent just using what we have collected, the collecting itself should go above. Justification is that funding is as per the Presidential Directive on Development of the National Dress Code. Under this directive, you are allocating 30 million shillings. Have you received any communication as per the Constitution? The agency that applied for this particular project funding was find that they had a directive, and I would very well provide a copy of that letter to this committee. So if that letter can be availed from whatever entity that is requesting for these funds is, then we are good to go. So this is also another work for EACC as well as the Auditor General to look into how government and public money or resources are utilized. Otherwise, it is unfortunate to get such reports that money
which is not clear how it was used, cannot be accounted for. And that is why I've decided to come forward and say this as a member of parliament. Mathau kauta ma kusindania kikombe kinene cha Ulaya UEFA Champions League ne mathau kiwe